Danas se želim usredotočiti na veoma bitnu vrlinu koja je nažalost često zaboravljena. Na vrlinu ljubaznosti i dobrote. Ispričat ću vam priču. Kao taksist sam jedno jutro oko 2:30 stigao pred poprilično mračnu zgradu. Na zgradi je svjetlost virila kroz samo jedan prozor u prizemlju. Vidite, pod ovakvim okolnostima većina vozača bi zatrubila jednom, dva put, sačekali minutu i nastavili dalje. Ali ja sam dotad vidio podosta osiromašenih ljudi koji ovise o taksistima i osim ako mi se situacija čini opasnom, izašao bi i pokucao na vrata. I tako sam otišao do vrata i pokucao. Samo malo, začuo se onako naboran glas starije žene. Nakon kratkog vremena je izašla, rekao bi da je bila u 80-ima. Stala je kraj mene sa malim kovčegom. Možeš li molim te ponijeti kovčeg do auta? Pitala je. Podnio sam kovčeg i vratio se pomoći starici. Dajte da vam pomognem. Uhvatila se za moju ruku i polako smo došetali do auta. Cijelo vrijeme se zahvaljivala na ljubaznosti. A ništa gospođo, rekoh, ophodim se prema svakom putniku, baš onako kako bi volio da se ophode prema mojoj majci. Sjeli smo u auto, dala mi adresu. Ako nije problem, možemo li se voziti kroz centar? Gospođo, postoji i brža ruta. No nema veze, ne žuri mi se, idem u hospiciji. Nemam nikoga. Potiho reče, kao da je sama sebi rekla. Doktori kažu da mi nije ostalo još puno. Ugasio sam taksimetar neprimjetno. Kojim putem se želite voziti? Iduća 2 sata smo se vozili kroz grad. Pokazala mi je zgradu u kojoj je radila. Pokazala mi je mjesto gdje su se u mladosti okupljali na ples, a gdje je sada umjesto dvorane shopping centar. Pokazala mi je prvu kuću u kojoj su suprug i ona živjeli dok su još bili mladi bračni par. Kad su se prve zrake sunca počele javljati, žena reče, spremna sam, možemo ići sada. Do hospicija smo se vozili u tišini. Niska zgrada, 2 ih je izašlo čim sam parkirao. Izgledali su prilično spremni, sa namjerom, gledali svaki njen pokret. Dok sam izvadio kovčeg iz prtljažnika i odnio ga do vrata, već su posjeli staricu u kolica. Koliko sam dužna? Pitala je. Ne, gospođo, ništa mi ne dugujete. Ali morate i vi od nečega živjeti. Bez razmišljanja sam se sagnuo i zagrlio. Podario si starici malo sreće, reče. Rukovali smo se i okrenuo se. Mutna zora. Za mene su se zatvorila vrata. Bio je to zvuk zatvaranja života. Ostatak dana sam se vozio bez cilja, izgubljen u mislima. Što da je žena naletila na ljutitog taksistu? Što da sam samo svirnuo i otišao? Što da sam ju odbio voziti kroz grad? Tada sam shvatio da u svom životu nikada ništa bitnije nisam napravio. Volim ovu priču. Nekako mi daje smisao životu. Ponekad ćete htjeti biti sve osim dragi, ali kada vas život natjera na to, sjetite se ove priče. Puno je lakše zamjerati ljudima nego praštati, ali mržnja uništava sredstvo u kojem se nalazi. Osveta nikad nije zacijelila ranu. Jedna stvar koju svi mi dijelimo jest da se prema nama odnosilo pogrešno u najmanje jednom periodu života. Nekima od nas je nerazumijevanje i nasilje svakodnevnica i sve to crpi dobrotu iz nas. Može vas učiniti tvrdima i neki će vas poštivati više jer ste tvrdi. Ali ja vas molim da ne budite dragi, mekog srca, praštajte. Dok sam uistinu oslobođen mržnje, tad mi u srcu ima mjesta za dobrotu, za veličinu, ništa prije.